Second Timothy chapter 2 verse 2. Even minute amatseo o di utlwileng go nna pila dipaki tse ngata o di beha go batho ba tshepehang ba lokelang go ruta ba bang. Hallelujah. Mama uyifunde ngesizulu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abaza kuba namandla okufundisa nabanye. Hallelujah. Lokho okuzwe kimi phambi kofakazi, sikhona la singofakazi. Le mina nami engikhulumayo khona umfundise yona, naloya ofundise mina khona omfundisile. Sukela indaba esuke kuJesu thina namhlanje nalaba beSunday school nabo next time kuzabe kuye benza njani esesibanikezile bagijima nalento. Until Jesu azabuya. Amen. Ke mama ba khethekile bawo ba tlo utlwa ditaba tse. Abakhethekile abanjani? Yilaba balele namhlanje abanye zange endlini kaJehova because kuyaletha yibo dibona bakhethekileyo abakhetheya hadi abathwalela taba zenu. Uma ukhona ulele phakathi ekhaya ezamfanelanga lezi ndaba ngoba uzobafundisa ukuthi mangabe imvula iyanetha singesenkonzweni bekumele mina ngivuke ekuseni ishaya iflate laphayana kugroup ukuthi namhlanje asiyanetha because angithi ngifunde yona leyo. Glory to Jesus. Ngakho lesifundayo kuyabanda kuyashisa siyedlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Ebazalwane inzima le ndaba ngoba ubanda lokho angazi ukuthi sidlalela kahle la eBhayibhelini kusana uzasebenza ukuthi uNkulunkulu akube ngasikhulu izwi kaNkulunkulu lithi maye lelo suku azobuya ngalo uJesu kungabi isiko kungabi ngesikhathi sokubanda because abaningi ngamanye amagama bazosala because of kwenza njani ibanda. Lamazwi wale ndoda ebathuzakhele akhe wayikhuluma la izohlala ishaya la engqondweni yami everyday ukuthi asimkhonzi ngoba asimkhonzi noma asimkhonzi ngoba simkhonza noma linetha siyamkhonza. Glory to Jesus. Ndoda yakhuluma makhenge kameli nzima kabi asizwa lesizulu hathi seke baka wenge choka sisuthu hathi sibetigini basuthu kwa khamuka phela weba nonzima kunezinye izinto bazalwane. I think that's why iBhayibheli kudingeka ukuthi ulifunde ngapha because kukhona le ngathi ibambeka kahle ba ekseni thamakhuleka ngathi ngiyafuna ngesuthu ngangayitholi ngesuthu ngathi yala ngesuthu ithi ngibambe ngesizulu asimkhonzi ngoba simkhonza noma. Hallelujah. Amen. Ngakho mina ngizoshumayela abantu abayithula, mina ngizoshumeza abantu abagcwele istadium. Amen. Glory to Jesus. Lezayitula leza siseduze nawe sinomuntu. Amen. Glory to Jesus. Hey kukhona abantu abahamba nathi basalwana. Thina sibona ngathi sibancane kanti sibaningi. Glory to Jesus. Makulethula ubulenza nakuvuka into eziningi. Nayo indoda la iseyakhala ukuthi wayihambe yempini. Le ndoda makuthiwa yempini iyabheka iyathaya
thina ngathi sibancane sizobanqoba kanjani labantu indoda yayisha itenwa timezi manweleni mudimoke mani mobula mahlo abone mighty Jesus uthoma bamvula amehlo wathola amabutho amaningi ngendlela emlanganisayo ahamba ngey'moto zayo hawabhekana kwabo bekugijingwa ngey'moto zihamba ngamabhera. Glory to Jesus. Wamangala indoda yathi kanti sihamba ngabantu abangaka sibaningi kangaka yaqina amandla yenza njani yashona khona empini manje seyayisenamandla because ibonile ukuthi baningi sihamba nabo. Glory to Jesus. Litho kanjani izwi likaNkulunkulu lithi khuluma kithi kunalo sezwini uthi mina mangasehlangothini lakho ubani ongamelana nawe. Glory to Jesus. Sihamba noNkulunkulu sihamba nengelosi esihamba la eduze nathi manje kungakho athi ungesabi ngoba mina nginawe. Glory to Jesus. Uthi ungesabi uthi ungesabi. Hallelujah. Amen. Uthi ungesabi ngoba mina nginawe. Thina senza njani? Thina siyazama kuvela izinto uyathuthumela kuvela ngapha ulahla uJesu uthi kukhona indoda engaya kuyo ushiya uJesu because wenza njani? Yesaba. Ngiyezwa umuntu ngelinye ilanga athathe imijelo ngezwe ukuthi sihamba endleleni siyafunda bazalwane sifunda singaqedi uthi makushoniwe kungani bagqobisa amafestela ngomlotha noma ngomhlabathi. Ngalelo langa indoda yambulelo yathi uyabona njengoba bagqobisa umhlabathi ngomlotha kuthi ukuthi bayasaba. Glory to Jesus. Ngamanye amagama noma izitha zinyeza bathi bazonyokobela babaqala babona amafestela agqobiswe bathi hey la kusasifeni la bayajika bayahamba angeke bangena abantu uzokuthi bakulophile esifeni. Glory to Jesus. La kuthi ukufiwa khona uzokuthi kungena abantu barobha. Hallelujah. Manje thina siwaqobisa amafestela ngoba sisabi. Glory to Jesus. Siyamazi lwesihamba naye. Hallelujah. Kungakho nenzilo singayigqoki. Asigqoki izinto ezimnyama because ayikho into esisabayo. Ngoba siyazi ukuthi lo esimkhonzayo uhlanze thina kudala asikho isizila ayikho insila esinayo because sihlanjwe ngegazi. Kodwa abasabayo zobabona bagqoka impahla ezimnyama. Glory to Jesus. Bazalwane asikhonzeni uNkulunkulu singamkhonzi ngoba simkhonze noma. Hallelujah. Amen. Sambonga uNkulunkulu bazalwane muhle wethembekile. Bazamile ke ukusithuza nathi. Bazame first time bafika bangena bazalwane. Babangena bafika bathatha konke bangashiyi lutho. Okay. Sathoba sebathathile futhi. Ithi sikhambe siyoqala eqaleni. Sahamba sayoqala phansi. Mase sathi siyahamba sijabulile siyazwa ukuthi manje sesiyahamba. Yazi ukukhulekele ibusiness uyikhulekele ukuthi Nkosi ngicela uyikhulise le business. Ithi la uNkulunkulu ayikhulisa khona baveli. Ithi mabafika bafika bathe hey sesikhona. Thatha konke. Angashiyi le saint. Hallelujah. Amen. Mazi lo uNkulunkulu esihamba naye. Besohlala phansi sithi ukuthi abantu laba no. La isayinkosi le. Sebelethani balethu kusaba. Ukuthi ungasayi because bazofika noma kunini. Bathi lo esihamba naye mkhulu bazalwane. Kunalo sezwe mkhulu lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Singena siyangena sithi siyakhona. Emsebenzini empini kula siyakhona. Empini sothi uma singena. Siyothini maka empini uma singanayo uJesu. Amagwala azothuthumela uyivala iminyaka othi cha ihlulekile.
Ufisa wena ukuthi ungaqhubekeli phambili. Hallelujah basalwane. Asingasabi. Nale business angeke ngisebenze ngoba ngizoyenza noma bayabamba kusasa babambe kusasa kodwa sizoyenza le business iqhubeke because uNkulunkulu one day uzophendula. Amen. Uzophendula uNkulunkulu. Makaphendula ngeke aphendule kahle. Uthi omunye ukuthi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ngingaweli esandleni sakho Nkosi. Angaweli esandleni sikaNkulunkulu. Ngona wele esandleni zabantu hayi esandleni sikaNkulunkulu. Kusaka uNkulunkulu mawungawela kuso akekho ozokusindisa. But mawele esandleni sabantu uNkulunkulu uzokusindisa. Glory to Jesus. Amen. Ngakho bazalwane asikhonzeni uNkulunkulu. Isimo sivuma noma singavumi. Glory to Jesus. Asinizwe kaNkulunkulu. 1 Samuel chapter 23 verse 16 and 17. Sizofunda ngomavesinyana. Bekusupporta intshumayelo shumelwe utumelo ngalelala. Hallelujah. Amen. Bekushumayela ngendaba ukuthi ushumayela ngendaba ukuthi uma angeke sisizane thina. Uma ubona lo ahlupheka uyajabula la. Kumele ujabule mawubona ahlupheka umuntu anganalutho. Kumele ujabule na. Uma sizojabulelana mangabe umuntu makafelelwa yingozi wena bese uyahleka. Kusho ukuthi akukhona siyakhona. Uzumbuzo wathi siyaphi? Ukuphila siyakhona. Glory to Jesus. Manje nami kwavuka le verse leli. Ngabe sekukhumbula amadoda amabili. Labafana bayi2 uJonathan no David. Ngabeka uthando elineqiniso kulabantu abayi2. Hallelujah. uJonathan ubaba wakhe uSaul. uSaul bekalwa noDavid. Alwisa uDavid. Hayi abangekho into engcono mhlambe bekamluselana bekamlusela uqobo uNkulunkulu alibeke kuye. Hallelujah. Amen. Bekamlusela ukwazi ukuthi kusasa uDavid uzoba uyinkosi. Manje alwa nalento ukuthi mayingayizeki. But usale la umntwana kuthiwa uJonathan. Hallelujah. Amen. uJonathan uthanda uDavid. Umthanda ngothando langeqiniso. Hayi uthando lokuzenzisa. Hey lamathando maningi bazalwane. Kukhona uthando lokuzenzisa. Kukhona uthando loqiniso. Uthando lokuzenzisa yilelo thando noma sowubona ukuthi nangu umntwana kaNkulunkulu uyashona uyawela uhluleka ukumbamba ngesandla umkhiphe. Hallelujah. Kunokuthi akukhiphe ukindezela kakhulu ukuthi yaphansi lolo thando elinganalo iqiniso. Lama sifunda ngoJonathan. uJonathan uye wabona ukuthi ngcono athanda uDavid anamathela uDavid because bekayibonile lento uNkulunkulu ayibekile kuDavid. Glory to Jesus. Amen. Asifunde no verse 16 and 17. Wasuka uJonathan indodana kaSaul waya kuDavid eHoreshi waqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu. 17 wathi kuye ungesabi ngoba isandla sikaSaul ubaba asikufumana wena uyakuba inkosi phezu kaIsrayeli. Mina ngikwelami noSaul ubaba uyakwazi lokho. Baba siyabonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho linamandla liyaphila. Sifundise ngalo uNkulunkulu namandla onke. Vula inhliziyo zethu Nkosi bese izwi lakho liyathola indawo.
in Jesus mighty name hlakendele ngizokhuluma uNkulunkulu omuhle khulume wena dona lapha kanti in Jesus name amen. Hallelujah. Amen. Uthi la u16 yaba Jonathan mora Saul o tloga a tla go Davida morung a tisa letsogo la hae go modimo 17 a re go yena setsabi gobane letsogo la ntate Saul le keke la o fihlela hape o tla ba morena wa Israele nna ke be ya o hlahlamang le ntate Saul o a tseba gobane go tla ba jwalo. Hallelujah. Amen. Oh Jonathan, it is strengthening the hand of a friend. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ngiyacabanga ukuthi ayikho ifriend ebalulekile kodwa sonke sikhona phakathi endlini kaNkulunkulu singama friend because thina si-friend kaJesu. Glory to Jesus. Nomhlabelelo ukhona uhlabelelo nana speaking friendship with Jesus. Fellowship divine. Oh, what a union. Jesus is the friend of mine. Oh, my Jesus is your friend. Nami, I am your friend. Naloya is your friend. Naloya. Singabantwana bakaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu kumele bazalwane kuhlela lerato. Hayi uyithethisa bayini. Hallelujah. Uma umntwana kaNkulunkulu umbamba nesandla umqinisa ukuthi mawungaweli khuphuka isa ubonisa uphando longamampela. Ngamanye amagama masingabantwana bakaNkulunkulu kumele sibambane ngesandla, not just le friend yakho yaziyo le but le esendlini kaJehova. Amen. Because thina siso singama friend bazalwane okumele asizane ngazo zonke inkathi. Hallelujah. Amen. Kika ngobenza njalo bathusanang kanti nako tsohle. Hayi loya ezothi mawufika umtshela inkinga zakho abona ukuthi kumele athathe le inkinga agijime nazo makafanele ukuthi athathe le inkinga azise kuNkulunkulu athi Nkosi nami nawu Jehova nawu nalona uNkulunkulu nawu akawutshela uNkulunkulu ngomunye umntwana kaNkulunkulu nometha ungamazi ukuthi unenkinga noma kanazo kade kwaziyo ukuthi sikhona inkinga yakho umuntu onenkinga enokubalulekile ukuthi sikhulekela ngesingabantwana bakaNkulunkulu ukhombise ngegama umntwana kaNkulunkulu ubize uthi baba khona manje bangabuza ukuthi ayikakhe athe bathi Nkosi nangu mamntawu kusami sesekwenzeka kwisithuba uNkulunkulu ake uyahla wena ake usibonakalise baba ake uvele kokhulekele mina. Amen bazalwane. Amen. Angikhulekeli ngicabanga ukuthi ngicina ngithakathaka la khona ngidinga wena ukuthi ngiphakamise ngibambe ngesandla ngikhuphule lapho sengiwela khona. Glory to Jesus. Amen. Beka tuzaphelela kuphi? Yasuhlala sirasela asele uthena isemillionaire aphi manje la millionaire namhlanje ngisathi I am a millionaire. Not today ngisathi mina I am a millionaire. Angizo ukuzosibaphathisa ngobububu nakashoka nakina wathi nakina no because it is our mama. How Satan waka will Hashem it is our mama. Amen. Manje ngikalulanga kira millionaire. Kufanele sapolo kana tsamotso kokuna fe. Ha o lo kokuna ha o kopana le mathata lo kokuna le sapole la laore. O itse ke millionaire ha o kopana le Jemina o le kokuna ha o dikela ka mona kopana ntata go ba. Wa le kokuna go lahletse lona le sapole. Go le kokuna wena ba tena a le millionaire.
Last week bengikhala ngafuna ukuthi ngiyezwa nokuthi ngiyaduduza. Yazi bakutawu bekathi kina atlala. Athona le bagele ahana uthundiswa. Abana bahanga sinabona. Nami bengifana noagele ngizwa ngayizwa nje ukuthi uthiwani. Glory to Jesus. But uNkulunkulu wadila nami. Hallelujah. Sabatshela ikuseni ngithemela impilo enginayo today. Makuvuka kunamhlanje. Benginempilo enkulu ngendlela emangalisana. Hallelujah. Bengizogijima ngihambe ngiyovusa ukuthi endoda kuphi. Lucas khuleka zayo uvuse umuntu athi lebhekane nami. Le manje kuthiwa ukuthi yami sekumele ngilwe lempilo. Amen bazalwane. Asimazini lwesindabano. Hallelujah. And then umntwana kaNkulunkulu uyasimaka sempini aneyinkinga. Ufuna encouragement ephuma kuye. Ezomakha, ezomqinisa, ezomupha amandla. Indlela ostrengthena isandla sakhe ngayo. Asikho esinye ngaphandle ngamazwi azophuma emlomeni wakho. But ke khona ukuthi aphuma enhliziyweni enjani. Amen bazalwane. Jonathan wabonisa uthando lwangempela. Ngoba ubakade bekafuna ukubulala umuntu. Uthi la ku-20 la ku-20 verse 11 to 12. Bayenza isinqumo la. Bayenza a vow. Glory to Jesus. Uri Jonathan ibona uri. It's a 2011. Jonathan arihutafita to hitswele naheng. Batswela naheng. Bababe. Bese khona imibuso uDavid bekambusa yona. That's why la asekathi wasa siphumele ngaphandle. Mabaya ngaphandle bese bayenza isivumelano. Glory to Jesus. 12 uri Jonathan arihutafita ka Jehova modimo wa Israel. Hati sike ka botsisisa ntate ka mohlomong ho sane kapa ka moso ha ka bona hobane o sa o tsebisi tete Jehova ayetse Jonathan ka hore le ka hore ha ntate a fela a hopotse ho etsa hampe ke tla o tsebisa ke o tlohele o te o itele ka khotso Jehova yena o tla ba le wena jalo ka ha bile le ntate. Amen. Utavita ubuza Jonathan ukuthi Jonathan ufuna ungitshele sasemanje ukuthi ngizwazi ngani ukuthi ubabakho yini le kengayirankanna kitwatsi ba jwang morero a o rankanna because mosebetsi wa hae o batla ho lanna jwale o kitwatsi ba jwang Davida wetsa ka uthi wetsa seka phandle ufuna ukubonisa uthando lweqiniso ukuthi baba or no baba kodwa iqiniso lona yalazi ukuthi le ndoda ilwiswa kangaka yini eluselayo. That's why athi wena utlaba morena le ntate wa tseba wena kwena ke ba morena wa Jerusalem. Bazala khona mavawo esiwayenza uyenze ivow ugcine ungasayibhisi and inkinga isekutheni namavawo esiwayenza noNkulunkulu kodwa that vow oyenze noNkulunkulu ungayenzi isiqalekiso esikhulu bazalwane hawusaphethe isitshepiso oyenzeni kubutha nnete
ska dumela ho wena letsohong la Modimo. Ha ona motho a tla o pholosa. Glory to Jesus. Manje la uDavid uthi uJonathan uthi noma kanjani uthi hankeke. Hey, lalela nje ukuthi uthini. Hankeke, uJonathan hankeke. Atlontsibisa wena seo tata se ka rileng ka wena. Modimo ha nketse ka hore ka hore. Uyazi ukuthi ka Sesotho ibuwa hamnate thini lapho mama. Nesizulu. Ire ka hore le ka hore. Ka mantswe a Modimo kotlengwe le engwe a nkotle ka yona. Yonke into afuna ukuthi angishaye ngayo makanishaye ngayo uNkulunkulu. Wathi sivumelano noDavida. Hallelujah. Ngamanye amagama is a big sacrifice. Le sacrifice ayo ukuthi uma mina ngizothula angeke ngukutshela. uNkulunkulu makanyenze kanjani ithi mama uverse 5. Yeah. uJehova makenze njalo kuJonathan enezele futhi uma kukuhle kubaba ukwenzela okubi ngingakwambuleli ngingakwambuleli kuwe ngikuvumele ukuba uhambe kahle uJehova makabe nawe njengalokho aye nobaba. AkuDavida othi wena bangangitshela uNkulunkulu enze ngakuthi nakubo nguye uJonathan ungahankeke na Jonathan Modimo ayenze ka hore ngamanye amagama wenza njani uyasibopha uDavida Modimo hanamo 2017 uri uJonathan antweketsa ahlapantsha Davida ka baka la ho morata o ne a morata jalo ka ha ithata ke mama morata jalo ka wena ithata basaba ina uma kungaba khona lento bizothando njengoba angithi omunye nomunye uyasithanda ngisho omunye nomunye uyithanda nje makathi mama morata jalo ka ha uyithata Ite ihlali. Kimudi. Ene kana Modimo ke ka utlwa nna. Ha wena o morata, jwalo ka ha wena o ithata. Jwale ha re ya ko Ito wa ka ba ke. Ake se no James chapter 2 verse 8. Siyakhona. Izo siphendula lendaba. Bazalwane lethando leli ithando okulelo ukuthi libe approach lihambe lethando ligcwale lethando esicabanga ukuthi thina sinalo sithanda uNkulunkulu. James chapter 2 chapter 2 verse 8. Uri 8. Hali peta molao o ile morena haga melao ka moo o ngodilweng ka teng ka hore rata wa heno jwalo ka ha o ithata le etsa hantle. Magadi ba hantle mona e rata Modimo. E rata Modimo jwalo ka o ithata. Ire rata wa heno jwalo ka ha o ithata ngamanye amagama kumele uqale ngokuthanda lo before uma wena uyasithanda thanda lo. Hallelujah. Mase ku First John chapter 4 verse 20 and 21. Only 20. Emong ha are ke rata Modimo mme a hloya ngwana o le shano hobane ya
ba sa rateng ngwanabo yeo a mmonang a ka tseba jwang ho rata Modimo o a sa o boneng. 21 mme re filwe ke ona taelo ena e reng rata wahe ya rata Modimo a rate le ngwanabo. Hallelujah basalwane. Hallelujah. Amen. Ya ratang wana Modimo ha ka le ka o rata mang le gato le basalwane le letelele ho na le mo e reng ho na le mo e reng re rata e re o rate wa heno haholo-holo lerato lena e be le sebetsang ho bana ba Modimo ho ba ntlo ya Modimo. Amen. Manje ya ba le ya ke dina e ka ba na ke dina ke naka Bakgalata chapter 6. Bakgalata chapter 6. Chapter 6 and verse 10. Chapter 6 verse 10. Akere a re tsale mo la mo nine. Ere re se ke ga khathala ke ho etsa hantle. Hobane re tla kotula nakong ya teng ha re sa tepeleng. 10. Ka baka leo ha re sana le sebaka. A re etseng bohle hantle. Empa haholo-holo bantu ya tumelo. Namanya magama kumele thina sithandane singabantwana bakaNkulunkulu. Singathandani ngokuthi hayi ngitawufa challenge. Noma no ngitawufa diaparo. No, wathi ngitawurapela. Hallelujah. Asilerato leo la hore ba lo ka nampa dintho tsa hao mara lerato lona ntse le sile. Amen. Ho ka nna etsahala hore a mong wa bana ba Modimo ka mo o ha re ntse tšhelete re batla go fa somebody tšhelete hore a tsamaya o etsa something. Wena o so intsha hobane ba itse ha re ntse batho wena ka pelo ya hao. Amen. Ho tshwanetse hore re be bana ba Modimo ba ratang ka lerato le tshwarehang. Lerato la ngwana Modimo o le bona o le utlwe. That's why kumele masika abantwana bakaNkulunkulu sihagane ngothando. Mawungihaka kunento ezwakalayo ukuthi lo muntu ungihaka ngothando. But loya Amen basalwane. Amen. Masiyenza kahle asenzeni kahle haholo-holo endlini kaNkulunkulu. Amen. Kulalo uNkulunkulu azobonakala khona. Nabantu abangaphandle bazombona uNkulunkulu ngenxa yothando olukhona. Uyazi ukuthi la uthando lukhona noma ungena ngomnyango. Mawungena nje uqolerato. Watsela uqa mofuthu, uqa hona le dintho tse lokologa, uqa peace ka ga gago. Ka totli la o file ka no go tletse ka happy lo ba ga kala go gata mo le fela. Okay. Because we cannot do it about to banally peace. Amen. Amen. And how to love peace you. Next week happy one. Mama woba tina wetu. Asithandani tina. Always speaking to thise esingakhuluma ngayo. Basalwane asiboniseni uthando kakhulu endlini kaNkulunkulu. Kula uthando kumele kubonakale khona. Angeke umthando uNkulunkulu uthi uzomthanda kanjani. uNkulunkulu ungamboni
ngathi uhluleka ukuthanda lo mbona bangale nje abanye uzathola ukuthi akana namafoni number kaMathapelo kodwa khona uzomfonela kanjani bakhona something uyidinga singabantwana bakaNkulunkulu thina sisasebancane manje ukuthi sazane sonke mina ngifuna ngilazi nonke ngemindeni yenu ukuthi bani emndenini omunye nomunye kunabani bathi ke sisikhathi kungangena umntwana mongamazi nokuthi umntwana kabani bathi ukhonza mama ukhonza khona la amen kungakho noma sinikela kumele masinikele umntwana kaNkulunkulu kumele sinikele unikele nenhliziyo yakho ephelele enganako ukuthi ayazi labazobe basebreakfast bayadina ngayisuka njalo nje khiphani imali kumele sihambe sonikeza usibani imali hayi khiphani imali kumele sonikeza umfundisi hayi bazalwane unikelele lo mfundisi imali kumele umnikelele enenhliziyo yakho yonke. Glory to Jesus. Ngakho kumele sibe ngabantwana. That's why nikhuluma ngo David. Makathi ukukhona osasele na. Endlini kaJonathan. Awukhona osasele. Bathi ukhona. Makathi ukhona. Habaku no. Udeni mwana mama. Udeni but ma uso base bakhuluma ngendlela angayo. Glory to Jesus. Bangafuna ukuthi ingabe unjani uDavid akabuza ukuthi ingabe ukhona ngamenzela umusa ekhini kaJonathan na kaSawuli. Bazalwane bangafuna ukuthi waphuka uyaqhuka noma uvusa indende wisikisihole nasebakiyo nabakafela yeo akasensi ungathi bomethetha mhawu because utsebadat ayilenga yetha that covenant ayilenga yetha lintatay. Glory to Jesus. Amawenzi covenant non-time umntwana kaDawudi. Amen. Nenzana kahle noThabiseni nenza amabhawu okay ku right. Enabathi ekuhambeni kwesikhathi uThabiseni uyafa. Makafa uMathapelo kumela vele. Uyazi sivumelana senze noThabiseni ukuthi sivumelana sithani. And naye uye wasizakala kangakanani asizwa yilo umntwana kaSawuli. Asangavumi ukuthi uSawuli ayenze njani abulala uDavid. Glory to Jesus. And not David bangafuna ukumbulala uSawuli ngenxa kaJonathan. Hallelujah. Kungakho ithema ukuthi bafile kuphi wazi ubuhlungu obungapheli wafuna ukwazi ukuthi ubani obabulela. Amen bazalwane. uMathapelo uThabiseni kodwa kusasekhona abazukulu mhlambe bakaNthabiseni sethi abazukulu mhlambe khona la ukhona na osasele bathi hayi ukhona umntwana oyo osasele ufuna ukumenzela umusa wena unesivumelano okhe waziyenza ukuthi noma abazali bangahamba mina ngizosala nalabantwana. Sikasizwe bani basikhomita abantu basikhomita esifeni mase kuthi wakufile la umdeni uvela ngapha ukuthi hayi ngizobathatha bazosala nami hey labantwana ngizobahlokomela once kwabuyiwa le bathuleni siyatshintsha izinto sowukhohliwe yile kangabe ikhona wayikhuluma ukuthi uzobahlokomela laba abasele kodwa akwenzanga lokho. Gijima ubuyele uyolungisa usaphila. Amen bazalwane. Umefiboshethi uthola umusa. Ngakabani? kaJonathan. Endlini kaSawuli yena wathola lo musa. Hayi ngenxa
Sawule ngoba Sawule yena bekafuna ukumbulala but yena angafuna ukumbulala ubeka nendlela yokuthi bangambulala noma kunini but azange kwenze lokho kula athe bathini babakhuluma ngesilungu touch not my anointed uyafuna ukuthi labafundisi nyana abafuna ukusebenza abafuna ukwenza lutho bafuna nje ukwavukela bona ubheke umnikelo oza la ebandleni ukuthi ngihlakuphi manje abasebangasafuni bakhuluma abantu bathi mfundisi kuyasetshenzwa touch not my anointed. You know what happened to my prophets? Yasetshenzwa zalwana manje uDavide azange afuna isandla sakhe singcole ngokuthi abulale bani uSawuli. Wena isandla sakho singcolile noma ungangibulali mina la ngile khona ungangibulali ngezandla zakho kodwa ngezinkulumo zakho uyangibulala. Amen. Because one thing enzakalayo la uphumile uyoyitshela abantu ukuthi yabona leyo mfundisi loya wayenza 1 wayenza 2 kwabanje ubulala nomfundisi nakulaba abantu abangakholwa abasafuna ukuze abantu lase Bread of Life ngoba la Bread of Life kuthiwa ngiphani imali nikhiphele umfundisi. Amen. Touch not my asikeleni bazalwane asikeleni uthando lukaNkulunkulu la kukhuluma ngothando into ekhulunywayo ayikho enye just uthando mangabe kukhona onegunyana nayo la endlini kaNkulunkulu lungisa mntwana sekhaya uyazi inkinga iwani ngoba awuyilungisi lenkinga nyana lelo gunyana lelo ncane mawungafa uYesu lungisa ungayilungisanga indaba yakho nalo yamuntu loyo iyokubamba afike avele ethi mawuthi yazavele azakuvuma ukumthethelela azakuvuma ukulungisa asifuna ukulungisa bazalwane kuyalungiswa singabantu masiso angeke ulikwe umuntu othule lapha esitradeni uzolikwa umuntu okhona onayo la but masekaqedile masekalungile ukwathile kuya mani ubuye uzolungisa le ndaba. Amen. Ake sibene nothando lukaJonathani nobani noDavide uthando langeqiniso hayi uthando lokuzenzisa. Noma sonezwa ukuthi uyagulisa banibani ukhona la silovu makuhluleka ukuthanda inyawo nje athebele ashona lofanise mawuwa anze ngaphela tabatsamnati ukoye nje mawufika uhlale naye uqonde naye ukhuleke naye ufunde just beseliyi-1 naye mawuphuma lapho lo muntu uzizwa aphilile just ngokungena kwakho nje kuphela. But asibabona abantwana bakaNkulunkulu ivikilele nalela but ukhona la eduze ngayo ayikho into okuhluphayo ukuthi makakwenze njani ngayo awuthi ngeke ngiyomhlola ngizwe ukuthi ngabe inkinga yini uthando lelo esikhombisa abantwana bakaNkulunkulu kumele kuze kuphume umfundisi ahambe abangelela bonke la esilobho ukuthi ingabe nikuphi kodwa wena ukhona umsebenzi wakho yini ngoba kungenzeka uNkulunkulu ubeke leyo nkonzo yokuthi wena ubahambele wathi baba ngichelela imona enhlaka nichela hayi ngopulpit yabona le pulpit esibanga kangaka esithanda kangaka akukho mchele la mchele nami yale ngaphandle udinga wena ukuthi hambe uyobonisa nothando likalo lamadoda amabili le ngaphandle ukudonsa uze nabo la nawo umchele ozothola but wena usaqala batla shumeza
tsebang Jesu o ka re ke tla ke pulpit mo la hao teng o matha ho ya kwa le kwa but a o ka no moya yiwa ufuna ukuzoshumeza nemoya emazi uNkulunkulu eshumayeza ezwiwe le ya wanda uNkulunkulu yahlala endlini kaJehova uthini ngale yamphefumule ngaphandle uthando lwakho lisebenza kuphi alisambeni sihambisene uthando nathi sithandane abantu abangaphandle balibone lo thando ukushumayela akukusoza uzomana kuphela ukushumayela ukuthi bafakazele le ngaphandle ubatshela ukuthi uJesu Nkosi noma ngafuni noma ngezanga kodwa wena wenzile umsebenzi umtshelile haleluya kile kanto bakithila akabi